Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako smanjiti lag u LoL-u. Ovo je još jedan tutorial na kanalu Games Srbija. Ako vam se tutorial svidi, ostavite like, share, komentar, subscriber, dajte. I to je bilo to što mogu da kažem pre početka. I možemo da krenemo ljudi, vidite. Ljudi, prvo možete da uđete u LoL i smanjite grafiku skroz na najmanje. Smanjite zvuk da se ne čuje ništa. I još jedno je da uđete u kompjuter. Gledajte ljudi, kompjuter. Sad čekajte malo dok čita. Kompjuter, vidite. Onda uđete tamo gdje vam je LoL. To je meni pod D. Evo ga LoL. Onda uđete u ovo config. Uđete tu. Ovdje vam neće stojati ovako, nego ovako čisto belo. Vi idete desni klik i idete open. I onda će vas pitati ovo će vas pitati i vi uzmete select program i samo selektujete program ovaj. I onda uđete u to. Ovdje su vam general, HUD, sounds, performance. U performancama smanjite sve na nulu, sem ovoga tu i ovoga tu. To ostavite kako je vama. Meni je bilo ovako, tako da sam ja ostavio. A sve ostalo inače smanjite na nulu. U performancama. I tako će vam se smanjiti lag u LoL-u. Onda kad ste to sve uradili, idete save. I lag će vam nestati. Meni je prije lagovalo. Ja sam to uradio i više mi ne laguje. Nadam se da vam se svidio klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share, sub, komentar. Komentarišite šta želite da vidite na kanalu. Ja prihvatam sve predloge i do sljedećeg puta. Ćao!